Inaang nakalari malagwang kapag ganan nasa pila. At siya mga ala, malagwang kapaldanan at kaligtasan Dariana, pamilya ng Berhel Ventura, o may kaya tayo at Chula Brodel, anak na ng kay, anak ng Virgie. Which is a holiday of obligation. We shall celebrate two masses, one at 7:30 in the morning and the other at 6:30 in the evening. Please come and join us in these activities. Thank you. Kaya tayo, hindi sila lang nilagyan. Oo. Mayap at magrasyang bengi po kay kayungan, sablang kapatad king kasalpantayanan. At syutahan na po ngeni king mumuna ng Domingo ning Adviento, Aldo Martis. Kaniting banal a kapag masusyan, yabi at hala po karing kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kay katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong niapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kay katamong
ganaganang frontliners. Makanyan mo naman po, yabietala ka rin kay katamong intensyones ding makatuki. Para king special ay intensyones dari Emeline Guevara Angeles, Leila Tungol Abiog, Trina D. Yazon, Maribel Mandelia, Mary Manette Pineda, Maricris Paldeng Sabado, Catherine Paldeng, pamilya ng Mr. and Mrs. Lening Malang, pamilya ng Alvin Joseph Gamboa, Marites Maristela, Mary Grace Sabado, Silisi Alfonso. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Annalyn Ocampo, Pio Cesario Pingul, Gloria Arevalo, Anwil Rafael Sampang, Milo Udan, Merla Mangalus, Cherry Cacnyo, Fred Cabalya, pamilya ng Berhel Gintu, Benchito Uy, at ding sablang kapatad tamong masakit. Paraking kapayapan daring kaladwa daring meyanguna bietang kapatad di Norma, Richard Cabalya, Josefina Masbang, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Arnold Basco, Federico Imana Jr., Roberto Laksina, Maura at Santos de Ramas, Jose Danilo Mariano, Roselia Gamboa, Edgar, Alberto, Lilia, Rosendo, Christopher, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang ala ng makaga nakapakarelo.
Nyo inginu daratang nyo, kaya benoring sabla ng banal, kanita mikaaldo ayalang kapupusan. Andeng ba nga pamilya ng Diyos, may tipon-tipon damungan, king lagi ng ipa, ang puning anak, ang puning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginudamong Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili yasanang parati kay kayungan. At kaya ka anti mo rin. King mit mong kapakumbaban si siyan dalangin rin kay katamong kasalanan, at aduan tamo king ginuing kayang kapatawaran. Iyag kastaya po ngening miyag nanagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling di kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulin itay panikapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang Pon Santo, at kay kayo kapatad, ingi panalangin niyo po King Diyos sa ginutamo. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapataw na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Ginu pakalulo, Ginu pakalulo. Kristo pakalulo, Kristo pakalulo. Ginu pakalulo. Ginu pakalulo. Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulo at pamamatula, sopan mo kami, king kay kaming kainan, at ikabos mo kami, karing kay kayong kasalanan. Pakiramdaman mo sana rin kay kaming panalangin, bagay makapagsadya king panyatang ning kay kanganak. Ang mabibiye at magari kambe mo, at ning banalay Espiritu metong mo king panga Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ng propeta Isaías. Ing pamidalandalan daring ari, king lahi ng David, may ngariya king dutong amekutod. Dapot nung makanano lang sisibot ding suli king pun amitagan. Makanyanyang lunto ing metong abayong ari, ibat ka ring palipi ng David. King uli na ning espiritu ning Ginu, tanggap yang kabyasnan, belwan at gelingan, para king pamanimuna na king kayang balayan. Balo na ing kaburyaning Ginu, at makitakot siya kaya, at ing ligaya na, at yuking pamanyuyu kaya. Eya matul agpangking akakit da ring kayang mata, o king daramdaman da ring balugbog na. At tulano rin pakakalulu, king alang pamangabiran, at ipamingwa na la matulid ding may na. King amano na miparusan niya ing bansa, at mga matela ring tawong marawak. Panibala na la ring kayang memalen, king hustisya, at king katapatan. Miyabela king kapayapan, ing asong gubat, at ing tupa, at magkeraya ing leopardo, siping na ring biserong kambing. Mangan lang miyabe ing biserong baka, at ing biserong leon, at ing manese karela, ya ing malating anak. Mangan lang miyabe ing baka, at ing oso, at matudtud lang miyabe, ding biserura. Mangan lang are ding leon at ding baka. Eyan numano balang ing anak, agyang pialungane ing ubingan, akamandangan. King Sean, ing bundok a banal ning Diyos, ena mika ating nanuman dewakan. King Ginu ing bansa, mikatman yang belwan, antimonong makanano lang mitmong danum, ding kadayat malatan. Datangingal do, potang ing bayong aring ibat king lahi ng David,
maging tandaya para karing sablang bansa. Mitipon laring sablang bansa, king banala syudad at parangalande. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Dalita pakibat, impakibat tapo, miral sa ing katuliran king keyang kapanaunan, laganap sa ing kapayapan, manggaman kapilan. Miral sa ing katuliran king keyang kapanaunan, laganap sa ing kapayapan, manggaman kapilan. O Diyos ko, ing kaya kang ari, kaya kayang turuanan, matul aalang pamangabiran, at king kaya kang hustisya, dakayanan mesana, ban king mitmong katuliran, kayayang pamahalan, ing kaya kang balayan, at karing mayayalipit, ibyen ing katuliran. Miral sa ing katuliran king keyang kapanaunan, laganap sa ing kapayapan, manggaman kapilan. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanaunan, laganap sa ing kapayapan, anting saslag abulan. Mag-ari sa karing mingat bangat bang dagat, at manibat king ilog Euphrates, ang gaking sikote ning yato. Miral sa ing katuliran king keyang kapanaunan, laganap sa ing kapayapan, manggaman kapilan. Sagipanala rin pakakalulong kaya daralong, at ding taong mi payumburisan ang mangailangan kasaupan. Lunusa na laring may na at kalulo, at iligtas na laring alang agyo. Miral sa ing katuliran king keyang kapanahunan, laganap sa ing kapayapan, manggaman kapilan. Eya makalingwan ing kayang lagyo kapilan man, at manatili ing kayang kabantugan, kalupa na ning aldo. Manano na sanang ding bansa, at duwandaing bendisyon na ning Diyos, anting gewa na king ari. Miral sa ing katuliran king keyang kapanahunan, laganap sa ing kapayapan, manggaman kapilan. Talakad tapo, ban parangalan ning Maya Pabalita. Alleluia, 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 Alleluia. Itangan po, ipakit mo kaya kami, O Ginoo, ing lugod mong ekukupas, saupan mo kaya sana at iligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginoo manatili yagay kayo, At kekaan timurin, pamamasa king Maya Pabalita, agpanggang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. King oras muring ita, kitmon niya, Jesus, king tula, uli na ning banal na Espiritu, at sinabi na, iba Ginoo na ning banwa at yato, pasalamatan ta ka, uling pepabalo mo, mula karing megaral, ding bage aselikot mo karing biyasa at megaral. Wa ipa iti depat mo, uli na ning tula mo't kaburyan. Pigkalog ng ibako kanako ing sablang bage. Alame itong mang makibalo nung ninoy ng anak, subali mo ing iba. At alame itong mang makibalo king iba, subali mo ing anak at tetang buri ng pabalwan ning anak. Kanita belik danong Jesus ding alagad at sinabi ng lihim karela. Kapalad na ring taong menakit kingakakit yo. Dakal ang propeta atari, ding mignasang manakit kingakakit yo, dapot era ikit, at mignasang damdam king daramdaman yo, dapot era dimdam. Ing mayap ng balita, ning kagatang galigtasan. Kapurian keka o Kristo. Kaswelo da ring matang manakit o menakit kingakakit yo.
nga na ning Ginoong Jesus, karingalagad na king mipas sa ebanghelyo. Bali po king dieta mo, ating importante at atin mo na mga importante. Ne po? Ating mahulaga, ating mahulaga. At atin mo naman talagang alang ulaga. Ating silbi, ating alang silbi. Ating kwenta, at atin mo namang alang kwenta. Ingkutang. Mangutang na ako mo po kaya kayo nung naano na rin paulagan yung king biye. Kut nandala ring sarili tamo, nanula mo ring maulaga king biye mo. Ating tao, maulagaya ing lagyo na kaya. Inya, si Sesene iti. Ating kay katamo, maulagayang apelyido ra. Ne po, inya paulagan de iti. Nano pa. Pwedeng uling may gobra kang masalese, may kapamundar ka. Ating kang tipon, inya deti, paulagan mo la. Maulagala ka. Baka malan mo la. Pwede mo rin pong ding kapamilyata mo. O ring anak mo, ilang maulaga king biye mo. Tetipi naman maulagala. Importante ila. O mo pong sabihan ko kaya kayong gunting amapurol na. Itangin mo na agamit pa. Maulagaya pa. Aline. Kasi alaneng silbi ka. Ne po? Alaneng ulaga ka. Imalan, mo na kasya. Malwalas ka o maskup ka, maulagaya. Aliya, alayang silbi kanita. Bala mo, expired the canned goods mo yan. Delatang expired na. Alaneng kwenta. Alaneng ulaga. Alaneng silbi kanita. Balutalapi naman po, ne po. Balutalang piyaliwa, nung nanola ring maulaga, king maulaga. Nung talabalong piyaliwa deti, malitu at maguluta mo ewari. Nung talabalong pamiyaliwa reti, maulaga at alang kwenta, nung talabalo pamiyaliwa reti, malituta mo ewari. Yan po'y mayayakit king mipas sa ebanghelyo. Tamo. Bakit? Eda po kasi ikit. Eda akilala. Eda abalo, ne po, inyang panahuna ning Ginoong Yesus, ing dangala na, ding tao eda ikit, eda abalo, ing dangala na, ing ulagana ning Mesiyas sa kayarap dana. Di na tangi Yesus kanita. Ikit de, menaral ya, yung Mesiya, dapat ede akilala. Nganapin po ning Ginoo, king mipas sa ebanghelyo tamo nga na, kaswelo daring matang, menakit, o manakit, kingakakit yo, dakalayari, nga naning Ginoo, karingalagad na, dakalayari, dakala propeta, amignasang manakit, kingakakit yo, dapat era ikit. At mignasa mo namang, damdam king daramdaman nyo, dapat era dimdam, nga na. Anti na mawaring sasabyang Jesus, karingalagad na king kaurasan na ita, na nga na mawari, eyo balo, nung nino, ingakakit, at daramdaman yung manaral, yan na ing magligtas pala. Nga namuwari ng Ginoo. Eyo balo, kilala, ingatsuk ing harapan yo. Nga na, akakit ye, manaral ya, dapat eyo balo nung nino iya. Pero nung balo yo, nga namuwari ng Ginoo, makisaglulu kayo, ban kanita damdaman ye, ban kanita akit ye, nga na. Nano po yung panagkat na ning mipas sa ebanghelyo kaya katamo, sinabi kayo nga manong maulaga, importante kaya kayo. King dieta mo, ding maulaga, deti, pakamalan tala po. King dieta mo, king dieta pin, ing maulaga, tinandamong pansin. Nanula ring maulaga king dieta mo, miyayaliwala rin. Inya pangumbira na po ning mipas sa ebanghelyo kaya katamo, suriyan talareti, lawan talareti, ding importante king dieta mo. Kaniting kasagsaganan ng pandemya, COVID-19, at napuking kaimportante kay katamo itang sesentaya, ingatan tayong pamikakatawan tamo. Inyapin po tintamong awsa na health protocols, social distancing, physical distancing, maulagaya kay katamo. Importante la ring pamilya mo, ring kamag-anak mo, kukumustan mo ba? Importante ya kay ka, ingapong Ginoo, dinan mesa ng oras, panahon, king biye mo. Importante ya, yung kalusugan mo, yung katawan mo, meron guwabuswan. Po tabandan tawli, sisi ka,
at makalunos ka. Nga na ng Ebanghelyo kaya katamo, kukumbira na katamo, king biyeta mo pin, ing importante, ing maulaga, yang dinandamong pansin. King biyeta pin, ing maulaga, yang dinandamong pansin. Talagat kangan po. King panyatang naning ginuda mong Yesu Kristo, tayimtim tamong manaya. Inya kaniting panawuna po ning adbiento, lalo tamong dapat aduan ning kailangan tamo at ing kailangan daring sablang tao. Karing balang kaya donan, ngayongan pong maniga po, Ginu pakiramdaman mo kami. Ulitan niya po. Ginu pakiramdaman mo kami. Ban Ipapa Juan Pablong Kadwa at ding sablang obispo at talapangasiwa ning Santa Iglesia, mikatmuan la king kalam ning banalay espiritu, ipanalangin taking Gino. Ginu pakiramdaman mo kami. Ban ing Diyos ang tabayana nakatamu aldoldo king masanting nga panawon, at ing kaburyana yang tukyan daring susuyo karing tao, ipanalangin taking Gino. Ginu pakiramdaman mo kami. Ban mirinan lunas ing kapanamdaman, milako ing danop, at ding mibabata king kasakitan, mirinan lang kalayan, ipanalangin taking Gino. Ginu pakiramdaman mo kami. Ban manatili tang tapat king pamipatututa mo kang Kristo, arapan ding tao, bandasan dakatang magbante king kayang panyatang, ipanalangin taking Gino. Ginu pakiramdaman mo kami. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo, yulino sana king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamo mayang unabye, ipagkalam na sana ing kapag nasandaring pamisa, ipanalangin tala king Gino. Ginu pakiramdaman mo kami. Iabet alam mo naman po karing kay katamong panalangin, dating makatuking kayaduanan. Para po king kaligtasan aning balang metong kay katamo, laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan na rin kapatid tamong miapektuan kaniting coronavirus. At para mo naman king kapayapan na rin kaladuada, rin kapatid tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan na rin kay katamong sablang frontliners. Makanyan mo naman iabetala, ding especially intentiones dari Emeline Guevara Angeles, Leila Abiog, Trina Yazon, Maribel Mandela, Mary Manette Pineda, Maricris Paldeng Sabado, Catherine Paldeng, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, pamilya ng Alvin Joseph Gamboa, Marites Maristela, Mary Grace Sabado, at Cecily Alfonso. Para mo naman king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Benchito Uy, Annalino Campo, Pio Cesario Pingol, Gloria Arevalo, Anwil Rafael Sampang, Nilo Udan, Merla Mangalus, Cherry Cacnyo, Fred Cabalya, pamilya ng Verhel Ginto, at ding sablang kapatid ang masakit. At para king kapayapan daring kaladwa daring mayang upietang kapatid, lalong-lalo na di Norma, Richard Cabalya, Josefina Masbang, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Arnold Basco, Federico Imana Jr., Roberto Laksina, Maura at Santos de Ramas, Jose Danilo Mariano, Roselia Gamboa, Edgar Alberto, Lilia Rosendo, Christopher, ading sablang kaladwa king purgatorio, at etangala ng makaganaka pakarela, ipanalangin tala king Gino. Gino, pakiramdaman mo kami. Ngeni po, adwanta mo yung sarili tang kapagnasan. O ibaming mayupaya, nasa mo ing kaligtasan daring sabla, at aliwa ing karelang kasiran. Maniga po kayong pakiramdaman mo saning panalangin, ning kay kang balayan at pagkaluban mesa ng kapayapan. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen.
Mipuri ka, Ginong Diyos, ng meto sikluban, uli ng kekang kayapan, tinggamiting tinapay ang pangmikeka. Tinapay ang bunga ng kapun at pipagalaning tao para kaya kami, magawang tinapay ng biya. Mipuri yung Diyos, kapilanman. Mipuri ka, Ginong Diyos, ng meto sikluban, uli ng kekang kayapan, tinggamiting alak ay ang pangmikeka. Alak ay ba't kingubas at pipagalaning tao, para kaya kami magawang inumana ng taladwa. Mipuri yung Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap ya arapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning Ginoo, iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligay ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabidog ng Santa Iglesia. O iba mimiglalang, alake ng ulaga nung alaka. Kabangan tabayanan mo kami kapamilataning kay kang pakadulo, tanggapan mo sana reting kay kaming panalangin at ayin. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginuman natili yake kayo, At kaya ka, Antimurin, iyat na yoring puso yo, makayat na no, king Ginoo. pasalamatan dayeng ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid, Tunepin karapat dapat at matulid ang pasalamatan takang parati, at numan karino ipa Diyos kagalangang katlubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginume. Inyang migpakumbabayang may kisahot kay kami anting tao, ti paranay tang binalak mo kanita pang minuna, at biklat ne para kay kami ing dalan pa turo king kaligtasan. Ngeni panayan miya itangaldo, potangi Kristong ginumi magbalik yang pasibayo kambening kayang ligaya. Kanita, maging kay kami yasanay tang kaligtasan na pengako na, ang ngeni panenayan mi king mitmong kasalpantayanan. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mingge kang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka at ngamingang sasabi. banal, banal, banal ya ing Ginoo. Diyos amayupaya, mitmuya ing banwa at ing yato king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapalad ya ing daratang king lagyo ning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kapin banal o ipa kayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampo ni, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon ko sang loob king pamaylasat kamatayan, kinuaning tinape at pepasalamat ya keka. Piraso ne at binyene karing kaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ing kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay baningapunan, ginawa ning kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyaning kalis karing kaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang daw. Ban keta mi patawaran na ring kasalanan dapta niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Ginoo, kapamilataning kekang krus at pamanyubling nebye, linigtas mo kami. Ika ing talapagligtas na ning yato. Inyang ini gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyobli ng bebya ning anak mo,
Daraon miya keka iting tinape ning biye ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamwa mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo tipo na kaming anting metong, ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugud. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, i Pasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganakan miya naman ing anak mong Norma, ay naus mong meko na ketiking yato. Antining king binyag, medeya kambe ng Kristo, merekayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganagan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling biye, at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, Isan Judas Tadeo ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kay kabaneng panawon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat geya ipang mayupayang tuto, kagumning banalay Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alang angga. Amen. 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 Ngani po manalangin damong mitmong kapanaligan at lugod kay ngimpa, karingamanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Ibabi at jubanwa, misambang yaing lagyo mo, datanging kayarian mo, mi pamintuan ing loob mo, ket isulip antiban noa, ni pamintuan ing loob mo. Ing kakanan mi, King Aldo, ibiye mo ke kami, King Aldo ngeni, ampoy patawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pa mamatawad mi, karing mi kasala ke kami, makaemu ke pay saul king tukso, nune ikapusking maro. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupaning kang pakalulo, parati king mi kabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapang abos. Uling kay kayong kayarian at ing kayupayan at ing ligaya, manggaman king alanganga. O Ginoong Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalagwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nailawan mo yung kasalpandayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan ag pangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At keka antimuri. Ipakita mo ngening misasan metong tamo king kapayapan. Kordero nin Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami.
Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiyemo kaya kami ing kapayapan. Ngayong ganuta mong Yesu Kristo, iyong kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, mapalad laring mayaws king apuna ng kordero. Ginu, ako matampang tanggap keko, dapat igkas miya yung amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Inginu makatuliran niyo. Iputong ni ing korona ning hustisya, karing sablang malugod menaya king panyatang na. Manalangin tamo. O iba, pagkaluban mo kayong pamangan ay ba't banwa? Kapamilataning pamakirake, mi kaniting misteryo, ituro mo kaya sanang munye, matampang ulaga, karing bagay-bagay ketiking yatu at lugod, karing bagay makarikil banwa. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Genome. Amen. Siklodangan po.
Lukluk tapo sagli para kang makuyad kapabaluan. In preparation for the feast of the solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary on December 8, our parish will hold a Triduum in her honor on December 5, 6, and 7, Saturday, Sunday, and Monday, before the 6:30 evening masses. On her feast day on December 8, Tuesday, which is a holiday of obligation, we shall celebrate 2 masses, one at 7:30 in the morning and the other at 6:30 in the evening. Please come and join us in these activities. Thank you. Si Claude Tapo. Ing oratio imperata, manalangin damo. O Diyos sa ibami, lalapit kami keka kaniting masipit apa mangailangan me. Adwan mi keka ing kambila na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit nat may kamate na karing dakal ataw. Ipanalangin mi ng tabayanan mula, ring taong mi tutukan maninton panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambila na tingatan mula ring sablang doktor, narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan. Man makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasan ng malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanang kang kapaynawan detang miyago na biye. Pagkalam mo kay kami ing grasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magubra kami para king ikakayap daring sabla, at ban makasawop kami karetang at king pamangailangan. Ipaniga pumikeka, ing patok nangan mo na saning pangakalat na niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiye ang podmagari kambe mo, king kameto nganing banali Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kapanalpanala na hindu ning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi kay kaking kakulangan me, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, indu ning kapaldanan, San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Inginu manatili ake kayo, At keka at antimurin. bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tuto, ingip pa, ating anak, ating banali Espiritu. Amen. Ing banalami sa miyampang ne, umenakongan ngeni king kapayapa ng Kristo. Salamat King Diyos.